si yo ta vle fèl. Kompon? Sa nap di ala, yo ap gen posibilite si yo ta vle pote soutien. Ok? Se jis konen prosesis lan, pa difisil. Kompon? Ya. E sa c'était deuxième partie ya. Troisième partie ya, ki te fet kon sa? Ok. Ok, si gon lot bagay ka fet apre, mes ami, konen se apre nap bay li. Nou kwek se dan ap mette fin. E non pap ka di ou ki le ke nap live anko. Men li gen do a demen si je vle, li gen do apre demen tou. Men jis avan ke nou fè sa, nap toujou avize ou. Nou kapap avize ou pa mwayen YouTube ou di mwes pa mwayen Facebook. Son bagay kon sa. Mes amis, m souhaite nou bonne nuit. Donc, à la prochaine. Ok? Bon bagay.